Shalom, Chennai we members I quarterly legacy salam hang chipun dalay nrawi songai nala kalasim kruwe nala lang may da church we Yokohama kala program committee ping church we Kerno ping lang may da iwing sonaw ping ijar vungara igatong ra kala legacy Chennai lepam da kalaya members I quarterly lat luida higadaring of hatam revrana kami hiwang itum sochikat sa igaji in kore sangai itum hunnaga revrali siya sang rumse tarkumutenga revra proho nali ning shimataye itum ping linana nawi chakmai kwede sem nga sakta ache nawi rinkloi chimi so hi paningung sakta atam ngaran mida narawli chichinda dikur share sakawai da nana ngaran kami bang ning shie bro narawli tangkamai kiklam malaymane narawli pangsap kiklam malaymane nawi mangla jinamati milishilo jishu mingli amen kata le Chennai we kernoping kala Chennai we members ping lang mida Chennai we katam noping natu ping sai kor kata dale klejang gje naraw na atam gje da panyung dale iwi se haliba ina thai gje wa firstly aji sokta kle pandemic salaka high covid-19 hi iwi apam le korea le first outbreak ka satam le hili kapai gzot maning mate naraw le jang itum ping hi jiwiti le la le de hi country after country jang matang sada sachumal laga aje India le sachu here hi waina itum ping thai ge jiwa itum we economically paralyzed side itum we wages daily wages jang hila itum chot ka ni lang me da itum be every sectors le chung ka sachu ge ne measure kena aji India na khanang da khle da chot da khle da countries ka chung ka la sada chot pa pam da khle ni ka itum na phanyung pai ge jiwa jeju Christa we mingli itum yengka tam jitra Jesus ke jiwa ka khlatwa safe ke jini ta itum we kan khawai itum we na sam khawai apam ji jeju Christa li maning le itum khanga daily itum ma chi han pai mra itum jesu le chi han plung ra khwang khle ji ka ana itum we kan mi khawai apam nei ge ji hi remekap tayari sai ko le phanyung sa ngai aji ina tipung share sak ngai bahina God remember us jishuna itumli phaning jing da lei gi mam lai hai ase ina share sak ngai text na Genesis chapter 8 we verses 1 jili text page in salaga connect sakawai sagi ina hunnaga English version and pasok ke yari pina hunnaga pumilisil lo hiwa. But God remembered Noah and all the beasts and all the livestock that were with him in the ark. And God made a wind blow over the earth, and the water subsided. Every generation run up purposely like an same gahai sahoda mikumohi Genesis account lay it in the tapai gijiva. Run same Kup sir hai laga mikumoli awi chakmai khui laga kasem ne sakmai kap kje kewangle jiga purpose was to glorify him rali itumna unso chikat kawai da ala itum ni kasem ne so we are the image of God the imai God I itum hi rawi image ne chitaw da rana ada mani ifle kya khle shi kle gjiwi Genesis account hokopoklik parking atam chitran thai ge jiwa garden of Eden sili ki klamwat ngsak na ni le ka mi komo we chukuma chu yon hoda jiwe ana itumi morai ita sang hai we thile itumi consequence one after another sang itumi thai matang sampang ra da khle ka time of Abraham time of Noah time of
Adam, God choose them for that generations. Chỉ vang brana atum nila chỉ generation vang kapang hai nei ki chỉ itumam lai pai mani. Adam mani Eve li brana ani wi mirin mukup ngasak mani. Ani lila sa ahui ngawai ngasak ta skin thôi, promise of skin ani li ngawai ngasak ta brana ani wi mirin spear sami aje chỉ vì nào tuân bình mía sang man là không, ô cụ hiệp, rally malai cái nào, malai cái vị lý, nào à lấy run là được cái băng cái khuyên này, nào à, yêu vang mari không sao luôn, nào à na, rau tùy chỉ dengan nada, mari không sao cả da, awu simkur, kalau run sim cái hay à, man sakla cái hay sayur say cô đó chỉ vì ai na cái băng khuyên sắc ta. Next generation rebuild sang saki. Cái chuyện lung chỉ lấy, item thấy cái sinh rota cái vị trí 40 days cái sinh rong sắc ta, ô cái chuyện thum cái sắc ao. Noah was floating. Noah cái lao shim crew, cái là sa European psycho rồi thì mari kong chỉ lấy. Sun ngay ya thum cái sắc ta, mang la kan cái sắc ta. Rana chili, Marikong chili, Hang Sagi. Aji Genesis account chapter 8 reminds us about God remember Noah the hangdale. Yet God forget? Rana malai kaila Noah li. Account number 6, Genesis 6, 7. Chili, where is God? Rakali wow. Did really God forget? Rana sangkat Noah li malai chau kaila maning mani. Malai chau khai mani. Nawali paning talay ki ji tu hi kyak lay si kale. Aju itum li remind sang sak talay tu hi tukla kai na machukla. Itum bing li ju Krista wi ashi mangai na. Itum bing sai korale Calvary li thi ka hai. Jili na ila thirum ka hai ni. Na ila ring rum hai rai ki ji wi itum ji wi ring ka pha khamathan ji. Na ina Jesus Christ li khuisang tang hon no we local church li lapai no we apam kli kli chalella when you testify the life of Christ ya brai iwe hui kemi nei da sangapang chimi soji that is very remarkable chi matai ka haya chimi so ne chi thaga aji does God has forgotten you rana aji tum nam like chau khaila maning lak mane nawali paning kung tada ran la itum paning ching dale God is hearing your cry ran no wi chang cha da khle a khon jing an ran sa dale na kali pam da khle a khon jile ya ran la khorom ni shin ngai chang itum la lui da chang da hang da khle a khon ji ran la chi God is hearing you. Nawali Brana instruction kami it's very simple and very precise salakte kajibawa cho nawali I marikong hili sa European hi kwisang sarau lo kajibawa instruct tha lakan mi kainda ka karan sokra kaching karang tangra kajiwa ali instruct mi mate aje itum lila jibam itum bihina kachat hi karan rai rakle jang kachat hi karan rai rakle jang I wishing khuli le jang in a phone saung ko thang ji sawan la phone sa thane ni korea song ti tu rai pohari jimnim la hi song karan rai rakle jang ding handle the same curiosity itu mikomo sauda we keep asking kan now our accounts le kingdom tran run over o ku tu ini si man sa hora kala na wale khuizang khwai we purpose wa mathala ni clear salen chi thei mere kha karan mri khongjen karan sogra ge ji purpose wa alemang chi thei mani aji itum ni la chi papa me itum sit ka sang itum faith hi itum klik pamela itum sit ka sang mushita pailak mani nawa we sit ka sang ta itum sit sang la pamgi ja tam ni apam klik pam salala inala la luida Joseph mirin la phaning sangai
Genesis account le thei ki Joseph hili awabunda la shimi kapte awi shim kruing a zai le jang ji tawda amai ngara ping hi Joseph li chak mi ngai today chena Joseph le thaka ka tha da sasi ki jena asi jinangra na plan sa la ka Joseph le Egypt le yor sang hote Jacob lewa nawi no mira Joseph li sayurna sai here ki jiwi full information being sakta Jacob na uka khanang ji khyangur Bible la paga mata line thera chile Jacob na lay khuilga akuili her sang la chak na cha la ya iwi khuluma naw tada awi mirinji it's a tada kai ga hai mirin ka ji han malel ok thu ga hai mirin tado kasang ka pum sakta alela ka verana la luta Exodus hogo pogwe Genesis ko bailaga Genesis panawa hogo pon Exodus pana journey jili Exodus chapter 1 jili thei itum Isha nauping kya kum yasang sakle kala Isha nauping journey hogo pok jili Joseph atamli Joseph na kisami klei ge jila matal ain hang jithei awi chinawra awi shimkur Egypt mang maningla ranang sini ka haya Kenan ngali lian tangdala chawai mangwai maling sakmata jingum chini chotawda chinangra sai ko raji Egypt likata atam chitran rana chiu plan and purpose ngaran milishite God remember us rana itum ne phunung talai aji itum wi apamlela kai gele sajin nga sakta rawi ambassador sang nga sakta kai khiping na ministers ping lapai rawi purpose le lapai itum aning apong salaga thang wi chra mo na sagla itum ni provide sadagli we must be living a very thankful life itum ya bra itum provision ne itum le malai kai maning ne chang ga itum ningi sia tam le de khui ngai ya aji higita man saklak ka hai atam hili itum ping na phaning gi jiwa Noah we siha Joseph we siha important sai itum we ki jihan hiki bakle ji ka jisu Christani jisu le itum jihan la ka okthu itam jitran ringa pha khamathan sai kur awle khalaini Noah le chapter 8:21 le idada rana ali laluida sokwai ran mi helga ka sowen nga soda ana sak makeup ka je aman sak makeup ka je sayur khuilaga aman sak makeup ka je wanaw ji khuilaga rali jikate rana anganam ji nam kada ya ina terruana masiman ng sagli marada katara tuli asit mi haidale aji itungwi kejikat hikikle jika aman sang makeup kejikat importance hagajitla chiwaina nawana jikat haidakle sai ko raji Jesus Christ willi fulfill kesanam Jesus Christ hin aman sang makeup kejikat no itungwi wa jingum tingkni li okutili anarada awi mirin kal awi ministry itum bingli tharja ri ena jething sat ke chiwan ringlu shitta mangla jehorang sakta aj itum binghi itum wi oklung le Jesus Christ umpam sakta ninglum sakta okutuya mirin sampang sakli hinihi. This is the greatest joy. God always remember us. Berawi in it will absence hak haimalimani. Old Testamently yingaka. It's for certain people. Mi kuchung kuang maning ni. An kapangwe kai mi jimang jili. Tau niu kimini. Kala mangla jihora kimini.
ara itung etam leba rale se sanga hai psychology awi lukum sa legi si jina itum ne chihora nga sakta mangla chen itum ne comfort sang sakta itum wi chukumchu ning psychora rane itum ne plan and purpose awi purpose ling ning sakta aji itum bing city le pam sai chalala ko phung le pam sai chalala itum sia ga sama malai pai lak mani right to mam lai tu da itum na rale mam lai sai gi ji shu lagena yari ping sai korli da share sangai aji hikata atam hili thuk mai da itum wi living sacrifice ran itum ne mi ga haya ya aw mirinji itum yengalaga itum muso jikap kawai atam kusuk laga sim kurping muso nauping lang mai da katam nauping sai korana la thuk mai de tum rale jikat sai itum os sagaina katam nauping na la lockdown sawai jauna lari umpalu ge majilla thuk mai da pas kala itum khranoping na la lockdown sawai ja odmang wam ne tam pam la itum kisa khwai le khleja hiwi free time hile itum productive sala ka hai ot ta ja mi ga atam siman sala itum na se chin la ka rawi purpose sala ka hai karan sukra ga le gi itum ma thei mane ka it is God's plan no na karan sukra ga le gi ma thei tha da itum nila ran karan raing na sakra ga le gi hon de khle tha da na wa we ko hon we ko jot na wa we ko hon we rigzang tha da itum nila richang na sak ta le kat itum thei gi ba it's all in God's plan and it's all in God's way rawi chukumachi awi plans li ana sem ga haini itum sia ga sam su tang sak lag la sim grouping higita atam hili thuk mai sai gi ji tada encourage sangai kala share hun na yar li sarum khang ai ni yar bi ni jingri ana na khmi wa ning shi na ai re itum hun na ka rale sia sarum no shi chai thar kuma tenga bra pro ning shi na wa na muri ko ngai na sokowai kangran thada itum ping na la aji ka cha da khlai khanang da khlai karan wan na khlai chang karan ari sem sok ra khlai chang na ran da khlai thada itum ping ki pa leka na chang ma sing sak milo itum ping lockdown sawe gi jang itum ka jahal la ma thenga sak milo itum bi thu mai da bra no vision jeli yingka da itum hiwa lungli itum ki sa ran lai khlai jang gi ji mi pu avu na sa sok ta no wi liram ni te kam te ya mi pu avu na sang sak milo gi la no wi mangla jeli hang chi pun lu sit le ji shu ming le amen. All right, ning chi na area recycle see you.